Kwakatel 360 da thagalakpa post amakhak update mayam ge mafam da thamjarongge Maitai Kuki farsak haikre naire. Members of Maitai Kuki communities hug for the first time in 17 months as two hostages are set free. The two men from the Maitai community, Oinam Toitoi Singh and Toksom Toitoi Singh, were handed over to senior police officer by the Kuki Civil Society Group Committee on Tribal Unity Kotu in Kampokpi's Gampify area. Picture asi lan asida maram oiduna unaba yadraba Maitai amasung Kuki ani tha 13 ki matungda konabagi oiba mami amani hairi. Thadrokhiba naha ani dugi matangda Robin Mangang Khwarakpamna makha na thadrokpa post amamu pathoksage gadha ani duna piba borduna thungni Kuki na lan ngamni haibasunate mawa lode aduga Kuki gi area duda moida thagatradi minai haigadro haiba mi yaunari noisu minai asengmani social media da warem na kanaroi pochai pige aigi tung ilo nathongna yenge lao adudi ngamoine ko thadok laklido nungsibagi nate moigi area dani hairasu yam nungaire hairamaga loire is imai pema tauru bada mai pakpa oibiro kaina mithibong hairisini noigi wahai ama aniduna aikoida kayamuk yamna down chatpage haise langi babong nadi khangaroi laloi singdadi maidagi haisilakpani bhabtaw yare wa loisilasi lepnarasi gadha support tauriba kangbu personal tanarakani ko yare bai ngasi nungthin phongkiba pawdi yumpham oiba wafam kharam yamge mafam da thamjarongge ahambada paunin kon news service tagi lokhat charaga Ukhrulgi tagdokta laikidaba miyoi mari sukre khoisawnaro miyamna nomai lakre ngarang ayuk Ukhrul district headquarter da leiba tangkhul khul ani gi marakta lamgi wahauda unkhatnarakpadagi nomai kamnarakpagi tagdokta taruk suba Manipur Rifles ki personnel ama yauna kunja ani sikhiba aduga tharaga punna laikidaba miyoi mari sukre loinana kunja sing Ukhrul police station da thomjilakhibaga loinana police station aduda thamba nomai 19 amadi maru kaya lakre hairi tawdok asigi matangda press na phangba pawgi matungina ngarang thokiba tawdok aduga mari leinana security force na akanba section thorang lokhatpaga loinana district magistrate ki maikai dagi Ukhrul district punamakta curfew thamjile haina miyamda laukthokpa chatlingai tanjada missing yamlaba khunja kaya ama Ukhrul district police station da thomjilakhibaga loinana nongmai amadi yamlaba maru sing adu lakhibani hairi pawsida khunja sing aduna carbine ani stegan ama insas taruk 9mm ki pistol nipan SLR ama AK47 gi rifle ahum AK47 kapayariba nongmai maru chamaga marfu insas rifles maru chahum ga nifu carbine gi maru chani yankai 9mm gi maru chani amade SLR gi maru tara puduna chatkibani hairi tawdodu mari lenana Ukhrul district police na case ama lokhatuna tijin humjin bagi thabak akan momong da chatakre adamoinama hojik pawgi oina tawdo adu da chenaba mi amata phabagi pawdi leitri hairi panbayai ngarang ayuk pung 9 makhairom tarakba adwaida Gandhi Jayanti ki tharong mari leinana Ukhrul town da leiba Punjab National Bank ki area da huibung thaiso student sing amadi khunja sing sit sing bagi thabak chathaki adubu hairiba mafam asi matam kaya gi mamangdagi yenaba mafam ni haiduna Hunful village ki khunja sing na thoraktuna lepnaba haibadagi maikeni gi marakta mungnaba horkhibani pawdu tabadagi Ukhrul village amadi security force ki maikaidagi irang adu control tawnaba honaki adubu ayupung 10 makhairom tabada khutthoknaba adu henjilakpaga loinana maikai anida nomai kapna rakhibani nomai kapnaba aduda miyoi ahum leikhidabani aduga kharana so open nangkhibani asokpasing adu Ukhrul district hospital da pukatuna laikan rakhibani amoromda thokliba thokdok asi yenglaga district magistrate Ukhrul na pamdaba thokdok sing makha tana thoktana ba lokhatpa section thorangi saruk ama oina ngarang ayuk pung 9 makhaidagi hogduna curfew gi athingba thamjin khibaga loinana district asida broadband su khudaktigi ben tawsinduna thamlibani loinana hojik makha taba thoningdaba thokdok thoktana ba security force na akanba mongda ngak senbagi tabak paikatli hairi sakangdabasingna yumgi geta bom ama thamlamle amadi yum amadana nomai kapsilamle ngasi ayuk pung 3:04 rom taba duaida Thobal district ki manung chana leiba Hairok police station na konba salungpham mayai lekaida leiba miyoi amagi yumda sakangdabasingna bom thamlamle hairi tawdo asigi matangda press na phangba paw man hai bom adu salungpham mayai lekai adumaktada leiba Thangjam Chandra Kumar Apokpati Ais Apikki yumda geta sakangdabasing aduna thamlamkhibani hairi bom adu imung manungi miyoi singna thengnarakpadagi Hairok police ta paw piraba matung police ki bom expert laktuna tekta kaidana bom du lokthokre hojik phawbagi oina bom adu kanana kari maromgi damak thamlamlibano haiba khangba ngamdri nakalamromda kaisam thong hodam leirakta leiba
RK SANJIT KHANGEMBAM मियोय अमगी युमदसु सकंगदब खुलाई पाइबसिंगना नोंमै राउंड खरा कापसिनदुना अकी अखंग पिरमले हाइरि तौदोक अदुदा असोक अपन अमत यावखिबगी पाउ लेते नोंमै कापसिलंबगी तौदोक अदुगी मायोक्ता लेकाय अदुगी मियामना युमलक्ता नोंमै कापसिलंबा अदुबु यानिंगदब फोंदोक्तुना कैसामपाट होदाम लेरक्ता लेकाय अदुगी मियामना वकत मिफम अमसु चथखि हाइरि मथंगी असिना पौनिनखोन पाउचेगी एडिटोरियल करमदगी लौखतचरगा मयामदा पौदमजगे इंग तपना लेजरंबा इरमदम लेहेदबा लेबाक अमा ओइरकपा लमदम असिदा सही कयागी ममांगदगी नुंगसी चानना लेमिनरखिबा मैतै कुकी अनिगी मरक्ता हातना चुनबा युमकै मै थादोकनबगी लान तौरकपा नुमित 400 हेलगले लान असि लेबाक असिगी मपुंग ओइबा अमदि कांगलुपसिंगी मरक्ता ख्वाइदगी मिसिंग यामबा मैतैगा कुकीगगी मरक्ता यानदबा लेबदगी हौरखिबा लान नते लान असिदी कुकीना मणिपुरदगी लम खरा लौथोकलगा कुकी खक्तगी ओइबा लेबाक अमा सेमनबगी मैतैदा लानदारकपनि कुकीसिंगना मैतैदा लानदाबा ngamliwa असि म्यांमारदगी आइना यादबा मोंगदा मणिपुरदा चंगलकपा चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगी मतेंग लौबदगिनी लान असिना मैतै अमदि कुकी अनिमकी मियोय कया लेफम लेतबदगी खंगना चानबसिंगी मनाक्ता लांजेन हल्ले अदुगा कया अमन रिलीफ कैंप सिंगदा चंगजफम लौदुना लेनरी फिबम असिना नकल अनिमकी मिचम सिंगना माना माना ngamjaba सेल अमदि हिंगबदा तंगाई फदना चंगबा पोत चैसिंग मागी मियोय सिंगदा मतेंग पांगनरी मैतै सिंगी ओइनदी नुपी सिंगना लंबीदा थोक्तुना लंबी चटपसिंगदगी सेल मतेंग नीदुना फावबा लानगी मतेंग पांगनकी ओइरकलिबा फिबम असिमक्ति यामना थमोय सोकनिंगाई ओइ मसी फावबदा स्टेट अमदि सेंट्रल लेंगाकना लान असि लोइसन हलगे खन्ना थबक लौखतली हाइबगी अपेनबदी मियामदा लेते लान असिना वाहनबदा नतना लेबाक असिगी साउखत थौरांगी थबक सिंगदसु मियामना अपेनबा ओइदे हौजिक लेबाक असिगी मफम पुमनमक्की लंबी सिंग अफबा लंबी अमत ओइदे लौ सिंगुबना मपुंग ओइबा लेबाक ओरबसु लौमी सिंग थोखिबा इसिंग इसाउना लौफम कयासु लौसित ताखरे नमफुदा उखिबा लौफम सिंगसु करी ओइगनी खंगदना लेरी इथै लौखोंग निंगथीना सेंबिदे मदुना नोंग तादबा मतमदा इसिंग फंगदबदगी अवाबा अदुगा नोंग तारकपा मतमदना इसिंग चिथौफम लेतबगी अवाबा कया मायोकनै इम्फालदगी अतोपा स्टेट अमदा चटनबगी लंबी नोंगथक्की लंबेल नतना लेत्रे मई हानदगी खरदंग फगतलबसु करिगुंबा याखिदबा मतमदा अथुबदा सेमजिनबा तौदे इसिंगी अवाबदी खुंगंगदा खर फजरबसु शहरगी मफमसिंगददी अवाबा मायोकनै असिगुंबा फिबमसिंग असिना लमदम असिगी मियोयसिंग अवाबा ओइहल्ली असिगुंबा कया असिना लमदम असि लेहेदबा लेबाक ओइरे हाइबदा हाइमनबा ओइद्रे अतोपा पावमदा कुकी मिलिटेंट सिंगना फाजिलुबा नहा अनि कोतुना ngasi अयुक कांगपोकपी SP दा सिनरख्रे कुकी मिलिटेंट सिंगना ममांग थागी कुंतरेता 9 सेक्टर असम राइफल्स न्यू कैथेन मानबीदा SSCG दा रिक्रूटमेंट रैली याव चटखिबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट लेसांग थेम अवांग लेकाइदगी ओइनाम थोइथोइ अमदी थौबाल खेकमन वांग मताबा मयाइ लेकाइदगी थोकसोम थोइथोइबा मतम खरा कुकी सिंगना फाजिनदुना थमलोरबा मतुंगदा ngasi अयुक थादोरख्रे तौदोक असिगी मतंगदा प्रेसना फंगबा पाउगी मतुंग इना ngasi अयुक पुंग 5 रोम हेलकलबा अद्वाइदा कोतुना कांगपोकपीगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP दा सिनरख्रबा मतुंगदा कांगपोकपीगी SP टीमना गांगी 5 फाउबा पुरकलगा मखोय अनिबु टेक्ता काइदना इम्फाल वेस्ट पुलिस दा सिनरखिबनी हाइरि मखोय अनि हौजिक इम्फाल पुलिस स्टेशन की कस्टडी दा हौजिक लेरी पुंग खरगी मनुंगदा मखोय अनिमकी युमगी मियोय सिंगदा सिनख्रगनी हाइना पाउ सिना मखा तारी अदुबु नहा अनि असि करंबा कंडीशन दा थादोरखिबनो हाइबगी पाउदी चपचाना खंगबा ngamdri panba yabadi oinam thoithoiba निगोम जॉनसन अमदी तोक्सोम थोइथोइबा ममांग थागी कुंतरेता न्यू कैथेन मांबीदा SSCGD रिक्रूटमेंट रैली यावनबगीदमक चटपदा लंबी खंगदुना गूगल मैप ते येंगलगा सेरानना इम्फाल दिमापुर लंबीगी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर योरमदाइदा लेबा कैथेन मांबी तमन चटपदा गांगी 5 गेट मनाक्तगी कुकी सिंगना मखोय अहुमबु फाखिबनी निंगसिंगबा याय नहा अनि फाजिनखिबा असिगा मरी लेनना सेमखिबा JAC ना मखोय अनि टेक्ता काइदना थादोरकनबा बन यावना तोंगान तोंगानबा खोंजन कया संगसिनदुना लाखिबनी नाकन अमरोमदा अंडर ट्रायल द लेबा कुकी प्रिजनर तरामाथोय ngasi ayu anganbada सपरमैना पुलिस स्टेशन दा सिनरख्रे हाइरि पाउसिना मखा तारदुना हाइ प्रिजनर सिंग असि बेलदा था अमरोंगी ममांगदगी थादोख्रबसु स्कोर्ट मतिक चाना पिबु ngamdabana चटप ngamdana लेरखिबनी हाइरि